Дали се ика да запитате дали е могуче вратити време и поново имати уштар, кристално чист вид из младости? Šta ako vam kažem da je odgovor možda skriven u jednoj jedinoj kašičici dnevno, koristeći recept koji je namerno gurnut u zaborav? U današnjem videu otkrivamo neverovatnu tajnu. Stari narodni lek kođi su naše bake znale, a kođi moderna medicina često zanemaruje. Pripremite se, jer ćete saznati kako samo jedna kašika ovog moćnog eliksira može da vam pomogne da zaboravite na probleme sa očima, možda čak i zauvek. Ostanite sa nama do kraja, jer ćemo podeliti tačan recept i uputstva. Da li ste spremni da promenite način na koji gledate na svet? Pre nego što zarunimo u samu srž ovog čudesnog recepta, hajde da razmotrimo kontekst. Živimo u digitalnom dobu. Naši dani su ispunjeni gledanjem u ekrane, od pametnih telefona čim otvorimo oči, preko kompjutera na poslu, do televizora uveče. Ovo neprekidno naprezanje, zajedno sa zagađenjem vazduha i nepravilnom ishranom, uzima ogroman danak na zdravlje naših očiju. Problemi poput suvih očižu, zamučenog vida, glavobolija, pa čak i ozbiljnijih stanđa kao što su katarakta i degeneracija makule, postažu sve češći i javljaju se u sve ranižem životnom dobu. Vekovima pre pojave moderne farmacije, ljudi su se uslanđali na ono što im priroda pruža. Travari, narodni iscelitelji i mudre žene prenosili su znanje sa generacije na generaciju. Znanje u biljkama koje jačaju vid, štite oko od oksidativnog stresa i poboljšavaju cirkulaciju u osjetljivim kapilarima oka. Vaš recept u kojem ćemo danas govoriti je vrhunac te drevne mudrosti. Kombinacija sastojaka čija je sinergija toliko moćna da deluje gotovo neverovatno. To je podsjetnik da rešenja za mnoge naše moderne bolke često leže skriveno u prošlosti, čekajući da ih ponovo otkrijemo. Prvi i možda najvažniji sastojak našeg eliksira je nešto što se često naziva crvenim zlatom. Govorimo naravno o šafranu. Ovaj začin, najskuplji na svetu, nije cenjen samo zbog svoje arome i boje. Drevne civilizacije, od Persijanaca do Egipćana, koristile su ga kao moćan lek, a posebno za probleme sa očima. Nauka danas potvrđuje ono što su oni znali intuitivno. Šafran je prepun antioksidanasa, posebno krocina i krucetina, koji pripadaju grupi karotenoida. Ova jedinženja imaju neverovatnu sposobnost da zaštite fotoreceptorske ćeliže, umrežnjači od oštećenja izazvanih svetlušću i oksidativnim stresom. Zamislite to kao unutrašnje naučere za sunce koje štite najosjetljiviji deo vašeg oka. Studije su pokazale da suplementacija šafranom može značajno poboljšati vid kod ljudi sa ranim stadijumom starosne degeneracije makule, vodećim uzrokom slepila kod starijih. On poboljšava protok krvi u mrežnjači i horoideji, što znači da više kiselnika i hranljivih materija stiže do ćeliža oka, omogućavajući im da se bolje regenerišu i funkcionišu. Dakle, kada govorimo o šafranu, ne govorimo samo o začinu, već o terapeutskom sredstvu prvog reda za očuvanje dragocenog čula vida. Drugi ključni sastojak je čisti, prirodni med, ali ne bilo koji med koji možete naći na policama supermarketa. Govorimo o sirovom, nefiltriranom medu, po mogućnosti od lokalnog pčelara kome verujete. Med je mnogo više od prostog zasvođivača. To je riznica enzima, vitamina, minerala i aminokiselina. Njegova antibakterijska i antiinflamatorna svojstva su legendarna. Hiljadama godina med se koristio za lečenje rana, upala, pa čak i direktno kao kapi za oči kod infekcija poput konjunktivitisa. U našem receptu med ima višestruku ulogu. Prvo, on deluje kao prirodan konzervans, čuvajući lekovita svojstva drugih sastojaka. Drugo, on sam po sebi hrani oku. Sadrži antioksidanse poput flavonoida koji se bore protiv slobodnih radikala, glavnih krivaca za starenje ćeliža, uključujući i ćeliže oka. Treće, i možda najvažnije, med služi kao savršen transportni sistem.
Njegova struktura omogućava telu da lakše i efikasnije apsorbuže aktivne sastojke iz šafrana i drugih biljđaka, kođe čemu dodati. On pomaže da lekovite supstance stignu tačno tamo gde su najpotrebnije, do delikatnih struktura unutar oka. Odabir pravog meda je od suštinskog značaja. Pasterizovan i prerađen med gubi većinu svojih lekovitih enzima, tako da je ulaganđe u kvalitetan. Sirov med zapravo ulaganđe u vaš vid. Sada prelazimo na treći sastojak, biljku koja je u našem narodu poznata kao vidovčica ili ruzmarin. Ovo nije slučajnost. Ruzmarin je prava botanička elektrana, posebno kada je u pitanju zdravlje mozga i očiju, koji su neraskidivo povezani. Glavni aktivni sastojak u ruzmarinu je karnozinska kiselina, moćan antioksidans koji štiti mrežnjaču od oštećenja. Zamislite mrežnjaču kao film u fotoaparatu. Karnozinska kiselina je štiti od preeksponiranja i oštećenja izazvanih prežakom svetlošću i UV-zračenjem. Istraživanja sprovedena na vodećim svetskim institutima pokazala su da ruzmarin može direktno da se bori protiv slobodnih radikala koji doprinose nastanku katarakte i makularne degeneracije. Pored toga, ruzmarin je poznat po tome što poboljšava cirkulaciju. Bolja cirkulacija u glavi znači i bolji protok krvi do očnog nerva i sitnih krvnih sudova u oku. Ovo je ključno za ishranu oka i uklanjanje toksina. Kombinacija njegovih neuroprotektivnih i cirkulatornih svojstava čini ruzmarin nezaobilaznim dijelom ovog recepta. On ne samo da štiti oko od budućih oštećenja, već pomaže i u popravljanju postojećih, poboljšavajući oštrinu vida i smanjujući umor očiju nakon dugotrajnog rada. Četvrti element našeg recepta je sok od sveže ceđenog limuna. Možda se pitate kakve veze limun ima sa očima, osim što izaziva suze ako vam upadne u njih. Veza je, zapravo, izuzetno duboka i važna. Limun je jedan od najbogatijih prirodnih izvora vitamina C i bioflavonoida. Vitamin C je apsolutno esencijalan za zdravlje očiju. On je moćan antioksidans koji štiti očno sočivo od oksidacije, procesa koji direktno vodi ka formiranju katarakte, odnosno zamučenja sočiva. Zapravo koncentracija vitamina C u očnom sočivu je prirodno mnogo veća nego u većini drugih delova tela, što nam govori koliko je važan za njegovu zaštitu. Redovnim unosom vitamina C mi pomažemo telu da udrži sočivu bistrim i fleksibilnim, ali to nije sve. Vitamin C je takođe ključan za proizvodnju kolagena, proteina koji daje strukturu i čvrstinu našim krvnim sudovima. Jaki i zdravi kapilari u oku znače bolju ishranu i manji rizik od krvarenja ili curenja, što je posebno važno kod stanđa kao što je dižabetička retinopatija. Bioflavonoidi iz limuna, poput rutina, dodatno pojačavaju delovanje vitamina C i jačaju zidove kapilara. Dakle, dodavanjem svežeg limunovog soka mi ne samo da dodajemo ukus, već pružamo ključnu zaštitu od dva najveća neprijatelja vida, katarakte i slabih krvnih sudova. Hajde da sada razgovaramo o sinergiji, o magiji koja nastaje kada se ovi sastojci spoje. U prirodi 1 plus 1 često nije 2, već 3 ili čak 10. Isto važi i za ovaj recept. Svaki sastojak je moćan sam za sebe, ali za jednu. Oni stvaraju efekat koji je daleko veći od prostog zbira njihovih pojedinačnih dejstava. Zamislite to ovako, šafran sa svojim krucinom deluje kao specijalna jedinica koja ciljano štiti fotoreceptore u mrežnjači. Ruzmarin sa karnozinskom kiselinom poboljšava cirkulaciju i deluje kao logistička podrška, obezbeđujući da specijalne jedinice šafrana stignu na odredište u punoj snazi. Vitamin C iz limuna je inženjer koji jača infrastrukturu, krvnje sudove i očna sačiva, činići ih otpornijim na napade. A med je vrhunski komandant i diplomata. On povezuje sve ove elemente,
omogućava njihovu laku apsorpciju i distribuciju po celom organizmu, istovremeno dodajući svoja sopstvena antiinflamatorna i hranljiva svojstva. Ovaj holistički pristup je ono što modernoj medicini često nedostaje. Umesto da se fokusira samo na žedan simptom ili žedan mehanizam, u vaš recept hrani i štiti oko iz svih uglova. On se bori protiv oksidativnog stresa, smanjuje upalu, poboljšava cirkulaciju i obezbeđuje ključne gradivne elemente za popravku i održavanje. To je razlog zašto su generacije pre nas imale poverenje u ovakve preparate. Oni razumeju i poštuju složenu inteligenciju prirode. Sada dolazimo do najvažnijeg dela, kako tačno pripremiti uvađ eliksir za vid. Molim vas, obratite pažnju na detalje, jer je pravilan postupak ključan za očuvanje lekovitih svojstava sastojaka. Treba će vam jedna kvalitetna tegla sa poklopcem, 10 do 15 niti pravog, kvalitetnog šafrana, jedna grančica svežeg rozmarina, oko 150 ml sirovog, nepasterizovanog meda i sok od pola limuna. Prvi korak, u čistu i suvu teglu, nežno stavite niti šafrana. Zatim, dodajte grančicu rozmarina. Veoma je važno da rozmarin bude svež, jer tako otpušta najviše eteričnih ulja i aktivnih sastojaka. Sljedeće, polako prelijte šafran i rozmarin medom. Mešajte nežnu, drvenom ili plastičnom kašičicom, nikako metalnom, kako ne bi došlo do reakcije koja može umanjiti lekovita svojstva meda. Potrudite se da svi delovi biljaka budu potpuno potopljeni u med. Na kražu iscedite sok od pola limuna direktno u teglu. Još jednom lagano promešajte. Zatvorite teglu i ostavite je da stoži na tamnom i hladnom mestu, ali ne u frižideru, najmanje 7 dana. Ovaš period maceracije je od vitalnog značaja. Tokom ovih 7 dana med će polako izvlačiti sve lekovite supstance iz šafrana i rozmarina, stvarajući homogen i izuzetno moćan preparat. Svaki dan možete lagano protresti teglu kako bi se proces ubrzao. Nakon 7 dana vaš eliksir je spreman za upotrebu. Kada je vaš eliksir odstojao i sazreo, ključno je znati kako ga pravilno koristiti da biste postigli maksimalne rezultate. Preporuka je da se uzima jedna kafena kašičica svakog jutra na prazan stomak najmanje 15 do 30 minuta pre doručka. Zašto baš ujutru i na prazan stomak? Razlog je jednostavan – apsorpcija. Kada je vaš želudac prazan, telo može mnogo brže i efikasnije da upije sve hranljive i lekovite materije iz meda, šafrana, rozmarina i limuna. Nema druge hrane koja bi se takmičila za apsorpciju, tako da ovi moćni sastojci idu direktno u vaš krvotok i počinju svoje delovanje. Možete uzeti kašičicu direktno ili je razmutiti u čaši mlake vode. Nikako nemojte koristiti vrelu vodu, jer visoka temperatura uništava osjetljive enzime u medu i smanjuje efikasnost preparata. Doslednost je ključ uspeha. Ovo nije lek koji deluje preko noći. Potrebno je da ga uzimate svakodnevno, tokom dužeg vremenskog perioda. Prve suptilne promene možete primetiti nakon nekoliko nedelja. Možda će vam oči biti manje umorne na kražu dana ili ćete primetiti da su bože malo življe. Za značajnije rezultate potrebno je biti strpljiv i istražan. Shvatite ovo kao dnevni ritual, kao ulaganje u dugoročno zdravlje vaših očiju. Jedna kašičica dnevno, jednostavan korak koji može napraviti ogromnu razliku. Jedno od čestih pitanja je: za koga je ovaj recept? Odgovor je: za gotovo svakoga ko želi da sačuva ili poboljša svoj vid na prirodan način. Ovo je posebno korisno za ljude koji provode mnogo vremena ispred ekrana. Ako ste kancelarijski radnik, student, programer ili jednostavno volite da gledate serije, vaše oči su pod stalnim stresom od plave svetlosti i naprezandža. Ovaj eliksir deluje kao štit, smanjujući umor i štiteći mrežnjaču. Takođe, izuzetno je blagotvoran za starije osobe. Kako starimo, rizik od katarakte i makularne degeneracije se drastično povećava.
Антиоксиданси iz ovog preparata direktno ciljaju mehanizme koji dovode do ovih bolesti, usporavajući njihov napredak i u nekim slučajevima čak i poboljšavajući stanđi. Ljudi koji pate od suvih učiju također mogu imati velike koristi, jer antiinflamatorna svojstva meda i ruzmarina pomažu u smanjenju iritacije. Ipak, važno je napomenuti da osobe koje su alergične na neki od sastođaka, posebno na med ili polen, treba da budu oprezne. Također, dižabetičari bi trebalo da se konsultuju sa svojim lekarom zbog sadržaja meda. Iako je prirodan, on i dalje utiče na nivo šećera u krvi. Za sve ostale, ovo je bezbedan i efikasan način da pruže svojim očima neophodnu negu iznutra. Hajde da se na trenutak vratimo priči o zaboravljenom receptu. Zašto nešto tako jednostavno i potencijalno efikasno nije opšte poznato? Postoji nekoliko razloga. Prvo, sa usponom moderne farmaceutske industrije u 20. veku došlo je do sistematskog potiskivanja narodne i biljne medicine. Promovisan je narativ da su samo sintetički lekovi proizvedeni u laboratorijama pravi i naučno dokazani. Prirodni lekovi koji se ne mogu patentirati i na kužima se ne može ostvariti ogroman profit, često su bili etiketirani kao babske priče. Drugo, naš životni stil se drastično ubrzao. Izgubili smo strpljenje za procese koji zahtevaju vreme, kao što je 7 dana maceracije. Želimo instant rešenja, tabletu koja će odmah ukloniti simptom, umjesto pristupa koji se bavi uzrokom problema i zahteva doslednost. Treće, znanje se izgubilo u prenosu. Naše bake i prabake su znale koje biljke da beru i kako da ih kombinuju. To znanje se prenosilo usmeno. Sa migracijom iz sela u gradove i promenom načina života, taj lanac prenosa je često bivao prekinut. Ponovno otkrivanje ovakvih recepata nije samo povratak prirodi, to je i čin očuvanja kulturnog nasleđa i mudrosti naših predaka. To je podsjetnik da nismo prvi koji se suočavaju sa zdravstvenim problemima i da su neka od najboljih rešenja već pronađena, samo ih trebamo ponovo osvetliti. Postoji jedan važan aspekt zdravlja očiju o kojem se retko govori, a to je veza između žetre i vida. U tradicionalnoj kineskoj medicini, na primjer, kaže se da se žetra otvara u očima. To znači da je zdravlje očiju direktan odraz stanža naše žetre. Preopterecena, masna ili toksična žetra ne može efikasno da filtrira krv. Ta prljava krv onda cirkuliše po celom tijelu, uključujući i delikatne krvne sudove u očima, donoseći sa sobom toksine i izazivajući upale i oštećenja. Ovde naš recept ponovo pokazuje svoju genijalnost. Sva 4 sastojka, med, šafran, ruzmarin i limun, imaju blagotvorno dejstvo na žetru. Limun je poznat po svojoj sposobnosti da stimuliše proizvodnju žuči i čišćenje žetre. Ruzmarin sadrži jedinjenja koja štite čeliđe žetre od oštećenja i pomažu u procesima detoksikacije. Antioksidansi iz šafrana i meda također smanjuju oksidativni stres u žetri. Dakle, dok vi mislite da uzimate kašičicu ovog eliksira samo za oči, vi zapravo pružate podršku svom glavnom organu za detoksikaciju. Poboljšavajući funkciju žetre, vi indirektno poboljšavate kvalitet krvi koja stiže do vaših očiju. Ovo je savršen primjer holističkog pristupa zdravlju, rješavanjem problema u korenu, u ovom slučaju podrškom jetri. Mi stvaramo pozitivnu lančanu reakciju koja se osjeća u celom tijelu, a najvidljivije upravo u našim očima. Jedan od najčešćih problema modernog doba je digitalni zamor očiju, poznat i kao sindrom kompjuterskog vida. Simptomi uključuju suvoću, peckanđe, crvenilu, zamagljen vid, glavobolje, pa čak i bol u vratu i ramenjima. Ovo se dešava jer kada gledamo u ekran, trepćemo mnogo ređe nego inače, što dovodi do isušivanja očne jabučice. Također,
Стално фокусиранже на исто удалженост и изложеност плаво и светлости високог интензитета додатно напреже очне мишиче и още чудже, челиже мрежняче. Наш еликсир може biti od velike pomoći u ublažavanju ovih simptoma. Антиинфламаторна свойства розмарина и меда помажу у смандженджу црвенила и иритације. Хидратантна природа меда, када се унесе у организам, помаже у одржаванju опште хидратације, што може утицати и на влажност очiju. Најважније од свега, каротиноиди из шафрана, кроцин и круцетин, делују као филтер за плаву светлост. Они апсорбуju dio ove štetne svetlosti pre nego što ona stigne do osetljivih fotoreceptora, slično kao što unutrašnje naučare štite od sunca. Redovnom upotrebom ovog preparata vi jačate prirodnu odbranu svojih očiju od svakodnevnih digitalnih napada. Naravno, ovo ne znači da treba da zanemarite druge dobre navike, kao što su pravilo 20-20-20. Svakih 20 minuta gledajte u nešto udalženo 20 stopa na 20 sekundi, ali ovaj recept vam daje moćnu unutrašnju podršku u toj borbi. Hajde da razgovaramo o katarakti, stanđu kođe pogađa milione ljudi širom sveta, posebno u starijoj dobi. Katarakta je zamučenje prirodnog sočiva u oku. Zamislite da gledate kroz zamagljen ili prljav prozor, tako izgleda svet u sobi sa kataraktom. Glavni uzrok nastanka katarakte je oksidativni stres. Tokom celog života naše očno sočivo je izloženo u vzračenju, toksinima i drugim faktorima koji stvaraju nestabilne molekule zvane slobodni radikali. Ovi slobodni radikali napadaju i oštećuju proteini u sočivu, uzrokujući da se oni zgrudvaju i postanu neprozirni. Ovde na scenu stupaju moćni antioksidansi iz našeg recepta. Vitamin C iz limuna je apsolutno ključan. Kao što smo već spomenuli, on direktno neutrališe slobodne radikale u očnom sočivu, sprečavajući oštećenje proteina. Studije su jasno pokazale da ljudi sa visokim unosom vitamina C imaju značajno manji rizik od razvoja katarakte. Šafran takođe igra važnu ulogu. Njegovi antioksidansi štite sočivu, ali i poboljšavaju opšte zdravlje oka, što može usporiti napredovanje već postojeće katarakte. Iako u vaš recept ne može utopiti već formiranu uznapreduvalu kataraktu, za šta je jedino rešenje operacija, on je izuzetno moćno preventivno sredstvo. Redovnom upotrebom vi konstantno snabdjevate svoje oči vojskom antioksidanasa koja se bori protiv procesa koji vode ka zamučenju sočiva. To je kao da svakodnevno čistite prozore svojih očiju iznutra, a državajući ih bistrim što je duže moguće. Drugo ozbiljno stanje koje ugrožava vid je starosna degeneracija makule ili skraćeno AMD. Makula je mali, centralni deo mrežnjače odgovoran za uštar, centralni vid, onaj koji koristimo za čitanje, vožnju i prepoznavanje lica. Kod AMDA, čeliže u makuli se postepeno uštećuju i umiru, što dovodi do pojave zamučene ili crne mrlje u centru vidnog polja. Opet, jedan od glavnih krivaca je oksidativni stres. Međutim, istraživanja su se posebno fokusirala na ulogu određenih karotinoida u zaštiti makule. Dva najvažnija su lutein i zeaksantin, koji se prirodno nalaze u visokim koncentracijama u makuli i deluju kao prirodni filter za plavu svetlost. Iako šafran ne sadrži lutein i zeaksantin, on sadrži njihove rođake, krucin i krucetin. Naučne studije, posebno one sprovedene u Italiji i Australiji, dale su fascinantne rezultate. Pacijenti sa ranim AMD-om koji su uzimali suplemente šafrana tokom samo 3 meseca pokazali su značajno poboljšanje u funkciji mrežnjače i oštrini vida. Naučnici veruju da šafran ne samo da štiti ćheliđe od daljeg oštećenja, već i pokreće neke mehanizme samopopravke unutar njih. Rozmarin takođe doprinosi, štiteći neurone u mrežnjači i poboljšavajući dotok krvi. Ovaj recept dakle predstavlja moćnu nutritivnu podršku za najosjetljiviji deo vašeg oka, pomažući u očuvanju centralnog vida koji je ključan za kvalitetan život.
Još jedan важен аспект е утицајовог рецепта на ночни вид и адаптацијуната му. Дали вам се дешава да када уđете из осветljene u tamnu prostoriju, treba vam dosta vremena da vaše oči progledaju, ili da vas noću zaslepljuju farovi automobila iz suprotnog smera. Ovo može biti znak da vašim fotoreceptorskim ćeližama, posebno štapićima koji su odgovorni za vid u uslovima slabog osvetljenja, nedostaju određeni nutrijenti. Glavni pigment u štapićima je rodopsin, koji se stvara uz pomoć vitamina A. Iako naš recept nije direktan izvor vitamina A, on pomaže na drugi način. Antioksidansi iz šafrana i ruzmarina štite postojeće štapiće od oštećenja, čineći ih efikasnijim. Poboljšana cirkulacija koju podstiče ruzmarin znači da više kiseonika i hranljivih materija, uključujući i vitamin A iz vaše ishrane, stiže do mrežnjače. Neke studije sugerišu da aktivni sastojci šafrana mogu uticati na brzinu regeneracije vizualnih pigmenata nakon izlaganja jakoj svetlosti. To u praksi znači bržu adaptaciju na mrak i manđu osetljivost na zaslepljivanje. Zato, ako ste vozač koji često vozi noću ili jednostavno želite da se sigurnije krecchete u mraku, redovno konzumiranje ovog eliksira može vam pružiti značajnu podršku i poboljšati vašu bezbednost i komfor. Moramo razbiti i jedan uobičajeni mit. Mnogi ljudi veruju da je slabljenje vida neizbežan deo starenja, nešto poput sede kose ili bora, i da tu ništa ne možemo učiniti. Ovo je apsolutno netačno i predstavlja veoma pasivan i opasan stav. Istina je da se sa godinama dešavaju određene promene u oku, ali brzina i obim tih promena u ogromnoj meri zavise od našeg životnog stila iz hrane i preventivne nege. Vaše oči nisu osuđene na propast. One su živi organ koji se neprestano obnavlja. Svakog dana vaše telo stvara nove ćeliže i popravlja oštećene. Pitanje je samo da li mu obezbeđujete alat i materijal koji su mu za to potrebni. Ovaj recept je upravo to, kutija sa najfinijim alatom za vaše oči. Umesto da se pomirite sa sudbinom zamučenog vida i naočara sa sve većom dioptrijom, vi možete preuzeti aktivnu ulogu. Svaka kašičica ovog eliksira je izjava: ja brinem o svom vidu, ja ulažem u svoje oči, ja ne prihvatam propadanje kao neizbežnost. Ova promena u načinu razmišljanja je možda čak i važnija od samog recepta. Kada počnete aktivno da brinete u svojim očima kroz ishranu, počet ćete da obracate pažnju i na druge stvari, pravit ćete pauze od ekrana, nosit ćete naučare za sunce, radit ćete vežbe za oči. Prevencija je najbolji lek, a nikada nije prekasno da se počne. Da biste pojačali dejstvo ovog eliksira, razmislite o uvođenju nekoliko jednostavnih promena u svoj svakodnevni život. Prvo, hidratacija. Vaše oči, kao i ostatak tela, sastoje se većinom od vode. Dehidratacija može dovesti do suvih, iritiranih očiju. Potrudite se da pijete dovoljno vode tokom dana. Drugo, ishrana. Povećajte u nos tamno-zelenog lisnatog povrća poput spanača i kelđa, koji su bogati luteinom i zeaksantinom, naranđasto i žuto voće i povrće, kao što su šargaripa, batati kajsije, obezbedit će vam beta-karoten, prekursor vitamina A, riba bogata omega-3 masnim kiselinama, poput lososa i sardina, pomaže u smanjenju upala i održavanju zdravlja mrežnjače. Treće, zaštita od sunca. Uvzračenje je jedan od najvećih neprijatelja vaših očiju. Uvek nosite kvalitetne naučare za sunce sa 100% UV zaštitom, čak i tokom oblačnih dana. Četvrto, vežbe za oči. Jednostavne vežbe poput fokusiranja na izmenično na bliske i udalžene objekte ili blago kolutanje očima mogu pomoći u opuštanju očnih mišića i poboljšanju fleksibilnosti. Kada kombinujete ove zdrave navike sa svakodnevnim uzimanjem našeg moćnog eliksira, stvarate sveobuhvatnu strategiju za zaštitu i poboljšanje vida koja će vam doneti dugoročne rezultate. Hajde da ponovo naglasimo važnost kvaliteta sastojaka.
U svetu prerađene hrane i lažnih proizvoda odabir pravih sirovina je pola posla. Kada kupujete šafran, budite veoma oprezni. Pravi šafran se sastoji od celih, tamnocrvenih niti i ima veoma specifičnu, pomalo gorku aromu. Mleveni šafran se često meša sa drugim začinima poput kurkume ili šafranike da bi se smanjila cena. Uvek kupujte cele niti od proverenog prodavca. Što se tiče meda, već smo rekli, sirov, nefiltriran i lokalni je najbolji izbor. Med iz supermarketa je često filtriran pod visokim pritiskom i zagrevan na visokim temperaturama, što uništava sve njegove korisne enzime i polen. Potražite pčelara u svojoj okolini. Rozmarin je najbolje koristiti svež. Ako nemate svoju biljku, možete ga naći na pijaci. Svež rozmarin ima mnogo đaču aromu i veću koncentraciju aktivnih ulja. I na kraju, limun. Birajte organske limunove kad god je to moguće, kako biste izbegli pesticide koji se mogu nalaziti na kori. Ulaganje u kvalitetne sastojke nije trošak, to je investicija. Razlika u efikasnosti između preparata napravljenog od vrhunskih i onog od srednjih sastojaka je ogromna. Vaše oči zaslužuju najbolje. Mnogi se pitaju koliko dugo treba koristiti ovaj preparat. Idealno, ovo bi trebalo da postane deo vaše doživotne rutine za očuvanje zdravlja. Ne postoji gornja granica. Međutim, dobra praksa u biljnoj medicini je da se prave povremene pauze. Možete, na primjer, koristiti eliksir 3 meseca u kontinuitetu, a zatim napraviti pauzu od mesec dana. Ovo omogućava telu da se resetuje i sprečava da se navikne na određene supstance, što može umanjiti njihovu efikasnost tokom vremena. Nakon pauze od mesec dana možete ponovo nastaviti sa upotrebom. Slušajte svoje telo. Obratite pažnju na suptilne promene. Možda ćete primetiti da vam se vid malo pogorša ili da su vam oči umornije tokom pauze. To je dobar znak da preparat djeluje. Važno je voditi dnevnik. Zabeležite kakvo vam je stanje vida pre nego što počnete sa upotrebom. Ocenite oštrinu, umor očiju, noćni vid na skali od 1 do 10. Nakon mesec dana, pa onda nakon 3 meseca, ponovo ocenite iste parametre. Ovo će vam dati objektivan uvid u napredak i dodatno vas motivisati da nastavite. Ne oslanđajte se samo na sečanđe, već pratite svoj put ka boljem vidu na papiru. Pored fizičkog aspekta, ne treba zanemariti ni emotivnu i mentalnu komponentu vida. Naše oči nisu samo kamere, one su prozor naše duše i način na koji percipiramo stvarnost. Stres, anksioznost i briga mogu doslovno zamagliti naš pogled na svet. Kada smo pod stresom, naši mišići, uključujući i sitne mišiće oko očiju, su u grču. To može dovesti do glavobolja, naprezanja, pa čak i privremenog pogoršanja vida. Ritual uzimanja ovog eliksira svakog jutra može biti i jedna vrsta meditacije. Dok uzimate svoju kašičicu, zastanite na trenutak, budite svesni čina kojim hranite i ne gužite svoje oči. Zahvalite se prirodi na ovim divnim darovima. Zahvalite se svojim očima na svemu što vam omogućavaju da vidite ljepotu svijeta, lica voljđenih osoba. Vaš trenutak svesnosti i zahvalnosti može pomoći u smanjenju stresa i doneti osjećaj mira. Opušten um vodi ka opuštenom telu, a opušteno telo omogućava bolju cirkulaciju i efikasnije djelovanje ljekovitih sastojaka. Povežite brigu o telu sa brigom o duhu i rezultati će biti još snažniji. Vaš pogled na svet će postati bistriji iz polja i iznutra. Za kraj, želim da podelim jednu misao. U svetu koji nas neprestano bombarduje informacijama, slikama i zahtevima, naše čulo vide je možda najopterećenije. Uzimamo ga zdravo za gotovo, sve dok ne počne da nas izdaje. Ovaj drevni recept je više od običnog leka. On je poziv na akciju. Poziv da se zaustavimo, da se okrenemo prirodi i da preuzmemo odgovornost za jedno od naših najdragocenijih čula.
Той е подсетник да нам заздравljeni суовек потребне компликоване технологije и скупи лекови, več strpljenje, doslednost i poverenje u mudrost koja se prenosi generacijama. Pripremanđe tegle sa medom, šafranom, ruzmarinom i limunom je čin ljubavi prema sebi. Svaka kašičica koju pojedete je zalog za budućnost. Za godine koje dolaze u kuđimat šete moći jasno da vidite zalaske sunca, osmehe svojih unuka i sitna slova u umiljenoj knjizi. Nemojte čekati da problem postane ozbiljan. Počnite danas. Nabavite sastojke, pripremite svoj eliksir i krenite na put ka zdravijim i srećnijim očima. Zaslužujete to. I eto ga, tajna kođe je vekovima bila skrivena u starim travarskim knjigama i bakinim sveskama, sada je pred vama. Videli smo kako kombinacija 4 na izgled jednostavna sastojka, šafrana, meda, ruzmarina i limuna stvara sinergiju kođa na neverovatan način štiti, hrani i oporavlja naše oči. Ovo nije magidža, već čista nauka prirode. Od zaštite mrežnjače i sočiva od oksidativnog stresa, preko poboljšanja cirkulacije, do podrške funkciji džetre, ovaj eliksir deluje na više nivoa kako bi vam pomogao da sačuvate svoj dragoceni vid. Nadamo se da smo vas inspirisali da isprobate ovaj recept i da preuzmete aktivnu ulogu u brizi u svojim očima. Hvala vam što ste gledali ovaj video do kraja. Ako ste naučili nešto novo i korisno, molimo vas da nam to pokažete tako što ćete ostaviti like i podeliti ovaj video sa svojim prijateljima i porodicom, jer znanje o zdravlju treba da se širi. I naravno, pretplatite se na naš kanal i kliknite na zvonce kako ne biste propustili naše sljedeće video snimke. A sada pitanje za vas, da li verujete u moć prirodne medicine i da li ste ikada koristili neki narodni lek koji vam je zaista pomogao? Pišite nam u komentarima, radujemo se čitanju vaših iskustava. Čuvajte se i gledajte na svet bistrim očima.